Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure Nyerutende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo rya 13 Mukakaro umwaka wa 2025, aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru akomakomeye arebana n'ibiriko birabera ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Muri aya makuru turaza kubabwira ibidasanzwe aho igisirikare cy'u Burundi kimaze kwakira imbwa kabariwe zatojwe zigiye kubafasha mu bikorwa bikomeye. Iro niba nyuma y'uko leta ya Congo yamaze kwemeza kumugaragara ko izasarambwe ziriko ziragera amajanja igisagara cya Uvira. Muri izi intumbwa muri imitimbwe yazanwe hari chien de patrouille, imbwa z'amarondo zikoreshwa mu bikorwa byo kugenda ahantu hose hashobora kuba hari umwanzi, zikaba zikora muri service yitwa surveillance active. Ni mu gihe kandi hari chien de recherche de explosive, imbwa zitahura ibisasu, izizwe engin explosive improvisé ndetse na mine interpersonnelle. Rikaba rero zamaze kugera mu bice bya Shanje, Kariba n'ahandi hatandukanye. Turababwira kandi bijyanye na chien de assaut, imbwa zisatira umwanzi cyangwa se zikora attaque rapide. Turaza kureba uko izi ngizi zagiye zizanwa hari mu gihe kandi hari imitimbwe yizwi nka chien pistire, imbwa zikurikirana inzira z'inyeshyamba. Bikaba rero bivugwa ko zizakora muri service ya tracé offensive ndetse zikanifashishwa mu bindi bikorwa byo gutahura umwanzi. Hari kandi chien sentinelle, imbwa z'amaso n'amatwi y'ingabo zishinzwe ibikorwa bijyanye no gukurikirana ibivugwa ndetse zikabasha no kwiba zatanga amakuru. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na sendositiene militeri iri kwirategurwa. Turebe kandi bijyanye n'ibiriko biratangazwa bijyanye na operation de sécuriser urbane iri kwirategurwa. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na operation ikomeye iri gutegurwa yiswe operation conjointe iri kwiragaragara ngaha mu rwego rwo gutegura operation la fer nocturne, aho bivugwa ko izasarambwe byamaze gutahurwa ko zitegura kugaba ibitero mu masaha y'ijoro. Turaza kandi kureba ibijyanye n'abatoza bazitoreje muri centre de citoyenneté militaire de Bujumbura ndetse no muri camp Kororo Kinshasa, ahamaze iminsi hatangirwa imyitozo ikomeye ku basoza bagomba kuzajya bakoresha izi imitimbwe. Ni mu gihe kandi hari n'amahugurwa yizwe formation course tactique citoyennique nk'uko biriko biradushyikira ngaha. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko birapangwa bijyanye na surveillance renforcée, aho imbwa zizifashishwa mu kurinda igisagara cya Uvira mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na neutralisation cible ndetse na dominage précis ndetse na rédaction des prêts humains n'ibindi bitandukanye biriko biradushyikira ngaha. Turaza rero kureba uko ibi ngibi bihagaze 5 gusa bubane natwe kandi niba ari ubwambere dukurikiye cyo ndasabone urabufasha icyemezo cya kigabo cyo kwiyongera mu muryango mugari w'abadahwema ndetse n'abatazongera gucikwa n'amakuru tubategurira ngaha. Reka turamvure amakuru yacu. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 13 Mukakaro umwaka wa 2025 nibwo igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Congo ndetse n'igisoda cy'u Burundi gikorera mu gisagara cya Uvira bamaze kuba bakira imitimbwe igera kuri 25 yatojwe mu buryo bwihariye mu bikorwa bya gisirikare by'umwihariko mu kurinda no guhashya izasarambwe ziri kugerageza kwinjira mu gisagara cya Uvira. Bikaba rero ibingibi bihura neza n'amakuru akomeye yamaze gutangazwa turutse Kinshasa, aho guverinoma ya leta iharanira intwaro rusange ya Congo yatanze impuruza y'uko izasarambwe zikomeje kwegereza ingabo nyinshi hafi y'igisagara cya Uvira kugira ngo izi nyeshyamba zibashe kuba zawigarurira. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akanaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bwana Patrick Muyaya Katembwe niwe watangaje aya makuru, aho yabwiye inama y'abaminisitiri ati muri Kivu y'Amajyepfo twamenye ko izasarambwe ziri kongera ingabo mu bice byose by'imirongo y'imbere y'urugamba. Intego yabo ni ukwigarura ibice biri mu maboko y'igisirikare cyacu by'umwihariko igisagara cya Uvira. Umujyi wa Uvira
Kinshasa ivuga ko izasarambwe zatangiye kugera amajanja niwo wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'igisagara cya Bukavu kigenzurwa kuri ubu ngubu n'izasarambwe kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Kinshasa kandi iravuga ibi mu gihe uruhande rw'izasarambwe narwo ruyishinja kurundi ingabo nyinshi mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugaba ibitero mu bice bituwe cyane cyane n'abaturage no gushyira abaturage mu kaga gakomeye. Nk'uko rero amakuru adushyikira ngabivuga aravuga ko leta ya Congo ifite gahunda yo kohereza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ndetse n'Ibujumbura mu Burundi ingabo zibarirwa mu 60 kugira ngo zifashe kwisubiza ibice byose bambuwe n'izasarambwe. Mu gisagara cya Uvira honyine ibivugwa ko hoherejwe abasoda ba FARDC babarirwa mu 7,000 biyongera ku barwanyi batazwe umubare basanzwe babarizwa mu cyitwa Wazalendo ndetse n'igisoda cy'u Burundi ndetse n'abacancuro bivuga ko baturutse muri Colombia basanzwe babarizwa mu kizwi nka Buraki Water. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya ziriya mpande zombi mu gihe zeruka gusubukura ibiganiro bigamije gushyira iherezo ku makimbirane bafitanye. Umuvugizi w'isarasarambwe bwana Laurence Kanyuka mu butumwa nyujije ku rubuga rwa X kuwa 5 w'indwi iyi turimo dusoza yanashinje leta iharanira intwaro rusange ya Congo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga agambiriye kudobya biriya biganiro nk'uko amakuru adushyikira ariko arabivuga. Kuri ubu rero igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuronga izi mitimbwe zigiye kwifashishwa muri operasiyo zitandukanye. Intego yihariye y'iyi gahunda ni uguhuza ubushobozi bw'imbwa z'intambara n'amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi FARDC mu rwego rwo kuzamura uburyo bwo gucungera umutekano ngaha mu gisagara cya Uvira no gutahura ibisasu bikomeje kugenda bigaragara ko bishobora kuba byatwirakwira muri ibi bice. Amakuru atugeraho rero amoko y'imbwa yazanwe n'uburyo zikoreshwa biravugwa ko hazanwe chien de patrouille imbwa z'amarondo zikaba rero zikoreshwa mu bikorwa byo kurinda ahantu hose hashobora kuba hari umwanzi ndetse zikora igenzura surveillance active kandi zifasha ingabo kumenya aho ibikorwa by'umwanzi bigiye kuba. Izi mbwa zikaba zifasha abasirikare kugenzura ibice by'imijyi byari byarafashwe cyangwa se byegereye umurongo w'inyeshyamba, zikagira uruhare runini mu kuburizamo ibitero by'izasarambwe binyuze mu gutahura bikaba rero bivugwa ko batahura ibimenyetso by'umwanzi bikozwe n'izi mitimbwe. Amakuru ariko aradushyikira ngaravuga ko chien de recherche explosive n'imbwa zitahura ibisasu nazo zazanwe zizwiho kuba zarahawe imyitozo yihariye yo gutahura mine antipersonnel ndetse na inchi explosive n'ibindi bisasu by'ibanga bikunze gukoreshwa cyane cyane n'inyeshyamba. Biravuga ko FARDC n'amayinite spéciale FDNB bazakoresha cyane mu duce twashanje Kiriba n'amarembo ya Kavimvira, aho rero bikekwa ko hashobora kuba hakorwa ibikorwa n'izasarambwe bishobora kuba bizateza umutekano muke bigahungabanya n'igisirikare, aho bivuga ko izi mbwa zigiye gutangira ibikorwa byo gusaka ndetse no gucengera izi mbibi. Ni mu gihe rero amakuru adushyikira ngaravuga ko izi mbwa zizakoreshwa mu buryo budasanzwe, aho rero hari izindi mbwa ziswe chien de ACT n'imbwa zisatira umwanzi cyangwa se attaque rapide zifashishwa mu gukora neutralisation ya target nk'uko amakuru adushyikira ngabivuga. Amakuru dufite aravuga ko izi mbwa zifashishwa cyane mu bitero byo gusaka amazu y'inyeshyamba cyangwa uburyo bw'igisirikare gikeneye kwinjira mu nyubako irimo ibirindiro. Zifasha abakomanda ba batayo spéciale kurinda ko habaho gutungurwa no kugabanyiriza ingabo ibyago byo kugwa muri ambush cyangwa se ambuscade nk'uko amakuru adushyikira ngabisigura. Izindi mitimbwe zazanwe n'izizwi nka chien pistolet, imbwa zikurikirana inzira z'inyeshyamba, zikaba zikurikira trace olfactive z'abantu baturutse cyangwa se bagerageza kwihisha. Amakuru atugera aravuga ko FDN bizifashisha izi mitimbwe mu gihe izasarambwe zaba zihungiye mu mashyamba ho mu bice bya Rukumbura cyangwa se mu misozi yitwa Remera, zikaba rero zizakoreshwa mu bikorwa byo gukurikirana umwanzi mu masaha ariyo yose, ndetse bikaba bivugwa ko izi mitimbwe zidatkangwa n'amasasu ayo ariyo yose. Mu zindi mbwa zazanye harimo imitimbwe yitwa chien sentinelle, imbwa z'amaso n'amatwi y'ingabo. Izi rero zikaba hamwe zikora n'ingabo mu masite yihariye zikamenya imbere
ndetse zikabasha no gutangira amakuru ku gihe. Zikoreshwa cyane cyane ku mipaka, aho bivuga ko zizakora mu bice bya Kavimvira, Ruzizi ndetse no ku mihanda ya Bwegera n'ahitwa Rubarika, zikazafasha gutahura abanyuze mu nzira zitemewe cyangwa se inyeshyamba zishobora kuba zifite gahunda yo guhungabanya umutekano muri ibi bice nk'uko amakuru adusamira ngaha bisigura mu buryo burambuye. Hari kandi ihuriro ry'imbwa n'ubwenge mu gisirikare, aho rero bivuga ko kuri ubu ngubu abasirikare barungitswe ngaha bazazikoresha bahawe amasomo akomeye kuri siyanse militeri nk'uko amakuru adushyikira abisigura. Imikoreshereze y'izi mbwa mu bikorwa bya gisirikare bishingiye ku bumenyi buhanitse bwiswe sidrotekinisiye militeri, ni ihuriro ry'ubumenyi bw'inyamaswa mu gutahura ubwirinzi no gukora tactique mu bihe by'intambara. Imbwa zitozwa gukoresha systeme oruteife kugira ngo zitahure trace ADN cyangwa se odeur humani specifique ku myenda n'intwaro cyangwa se ibiribwa bizabanzi nk'uko biriko biragenda bidushyikira ngaha. Mu makuru turiko turagenda twakira ngaha aragaragaza aho ibikorwa bikomeye bizagenda bikorerwa ndetse nuko ibintu bizagenda bigenda mu bice bitandukanye. Reka dukomeze n'amakuru atubwire ko ibikorwa birateganywa ko bizakorwa cyane cyane mu marembo y'igisagara cya Uvira, ari icyicaro gikuru cya abasirikare ba FDLB na FARDC. Hari kandi mu bice by'ahitwa Shanje, Kitogota n'ahitwa Kanumbo. Biro ni ibice biri kuba bizakorerwamo operation de sécurisation urbane, n'ahitwa Nyamutiri ndetse n'ahitwa Remera, ahari misiyo zo guhiga inyeshyamba zishe mu mashyamba ngaha. FDLB yakoze operation conjointe, FARDC yiswe operation Mutimbuzi, aho imbwa 15 zifashishwa mu gusaka inyubako, gucunga imihanda minini n'amasoko kugira ngo hatabaho gutungurwa n'inyeshyamba. Biro bikazatangura gushyirwa mu bikorwa kuva mu gitondo cy'ejo ku wa mbere ku igenekerezo rya 14 Mukakaru umwaka wa 2025. Hari kandi na operation La Fre Nocturne, ibi bikazajya rero bikorwa mu masaha y'ijoro mu bice bitandukanye mu bice by'ahitwa Ruzizi, aho rero bitangazwa ko ariho hagiye gukazwa umutekano kuko ariho FDLB ifite amakuru y'uko izasarambwe zikomeje kugenda zongera ibikoresho. FDLB yatanze bimwe mu bikorwa bitandukanye kugira ngo ibi bigerweho. Biravuga ko rero hari abatoza baturutse muri Centre Citonetique do Bujumbura, na FARDC nayo yohereje bamwe mu baturutse muri Camp Kokoro Ikinshasa. Habayeho amahugurwa yihariye yiswe formation croisée tactique citonistique, aho rero batozwaga uburyo bwo gukoresha chien de ACT mu nzu zifite abantu benshi, kwitoza guhangana n'inyeshyamba zikinze mu bikorwa bitandukanye by'umwihariko zisha mu banyagihugu, kwitoza ndetse no gutoza imbwa kumenya itandukaniro ry'icyatsi cyatewe n'ikirenge n'icyatsi cy'ishyamba rya gisivili nk'uko amakuru adushyikira ngaha bisobanura. Kunoza uburyo bwo kurinda imijyi n'abaturage mu gihe zasarambwe zishaka kwinjira mu buryo butunguranye, kugabanya igihombo cy'abasirikare n'abaturage mu bitero by'amabombe y'ubutaka, gufata inyeshyamba zishe hakiri kare hifashishijwe izimbwa, ni bimwe rero mu byitezweho gutanga umusaruro mu bikorwa bikomeye biriko birategurwa kugeza magingaya. Hari kandi rero ibikomeje kugenda byibonekeza ndetse bamwe bavuga ko bishobora guhindura ibikorwa bimaze iminsi bigaragara muri ibi bice. Mu makuru dufite rero kugeza ubu urugamba rwamaze guhinduka nk'uko rero twatangiye tubibabwira. Igisirikare cya FDLB ndetse na FARDC biteguye guhindura byinshi kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 13 Mukakaro umwaka wa 2025. Mu makuru ariko aradushyikira ngaha aragaragaza uko bimeze nyuma y'uko imbwa 25 zatojwe bikomeye zamaze kugera mu gisagara cya Uvira mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Izi mbwa rero zikaba zaraturutse mu bice bitandukanye, by'umwihariko inyinshi zazanwe zaturutse mu ntara ya Tanganyika, aho zari zimaze icyumweru mu myiteguro ya nyuma, zikaba zaraje zisanga kandi ingabo ndetse
n'ibikoresho byinshi mu gisagara cya Uvira. Intego yihariye y'iyi gahunda ni uguhuza ubushobozi bw'imbwa z'intambara n'amakuru ava mu gisirikare ndetse no mu butasi. Aho rero mu rwego rwo kuzamura ndetse no gucungera igisagara cya Uvira bivugwa ko izi mbaraga zose zikenewe. Mu gihe rero imijyi irimo Uvira, Shanje, Kamanyora ihora iri mu nkeke z'ibitero by'inyeshyamba, imbwa zifashishwa mu buryo bw'ubwenge bushingiye kuri strategie militaire ndetse na urbaine defensive operation. Hari kandi urbaine defensive operation ni uburyo bwo kurinda ibice by'imijyi hifashishije uburyo bugezweho bwo gucungera umutekano, aho imbwa zikoreshwa mu kugenzura ibibanza bikekwaho zone sensible ndetse no gutahura abihishe mu nyubako. Imbwa zigira uruhare rero mu bikorwa biri pre-alerte y'ibitero, zitanga amakuru imbere y'uko igitero gitangira, protection des infrastructures critiques, kurinda inganda, ibitaro ndetse na za station z'ingufu. Hari kandi appui tactique ku basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibi nibyo izi mbwa zizafasha cyane cyane FDLB ndetse na FARDC. Hari kandi tourisme asymétrique, ni imwe rero mu nziza sarambwe zikoresha mu ntambara, aho bagaba ibitero by'amabombo bateguye mu baturage cyangwa se mu bice bitandukanye. Ibisaba uburyo bwo gutahura kuba babarwanya mbere y'igihe. Zimbwa zizifashishwa mu gutahura ibyuma biturika, engine explosive improvise, impumuro z'intwaro ndetse n'ibishobora kugaragaza hishe ufite ibiturika. Amakuru yagiye agaragara nuko rero zizakoreshwa muri detection comportementale, gutahura imyitwarire idasanzwe y'umwanzi. Nibyo rero biriko biragenda byigaragaza. Hari kandi reconnaissance avance, ni igikorwa gisanzwe gikorwa mbere y'igitero kugira ngo amenyekane neza aho umwanzi ari, uko yitwaje intwaro naho ashobora kwihisha. Imbwa z'amarondo n'iz'amapiste zikoreshwa mu kumenya neza inzira umwanzi anyuramo, gutahura mu ishyamba cyangwa mu bakomeje kugenda bagaragara muri bice. Hari kandi kugenzura inzu zishobora kuba zirimo ibikoresho by'intambara. Mu gihe abasivili bakomeje guhungira mu bice bikomeye bya Uvira, igisirikare kuri ubu kiri gushyira zone verte de protection urbaine, ni igice kizahurizwamo ndetse kigakorerwamo ibikorwa bidasanzwe. Izi mbwa rero za sentineri ni iz'amarondo, zikaba rero zizakoreshwa mu bikorwa bitandukanye bizatanga umusaruro. Amakuru atugeraho nuko kandi hari inyungu mu bufatanye bw'ibi bikorwa, ahatangijwe ikiswe Jean Conny Komanda unité yihariye ishinzwe kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa Mukakaro zo kwezi kwa Mukakaro 2025. Iyi unité ikaba ihuriweho n'abasirikare babatoza imbwa baturutse mu bigo bitandukanye. Hari batayo Sinofire do Kisangani boherejwe na FARDC, hari kandi Sitonique militaire do Bujumbura, hari kandi ibishinzwe kuba byakorwa, hari guhitamo imbwa zizakoreshwa muri chaque mission, hari uguza operation planning hagati ya FDLB ndetse na FARDC, hari gutegura buri semaine formation tactique kuri terrain kuko biriko biragenda byibonekeza. Muri raporo ya nyuma y'indwi iheze yatanzwe muri Etat Major Conjante, bagize bati ibitero byagabwe n'inyeshyamba bishaka kuba byakigarura igisagara cya Uvira ntabwo byigeze bigerwaho, kuko twagerageje kwihagaraho ndetse tubasha no guta muri yombi bamwe muri bamaneko bagiye boherezwa muri iki gisagara. Muri raporo rero baravuga ko ibisasu 6 byari bishwe hafi y'igisagara cya Uvira mu gace ka Shanje byabonetse, bigizwe mu ruraro rukomeye na service de renseignement, mu gihe kandi bitangazwa ko hari inyeshyamba zigera kuri enye zafashwe, ariko kuri ubu bikavuga ko zari zishe mu baturage. Ibimenyetso bifatika birerekana akamaro k'ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa ngaha mu gisagara cya Uvira. Hagati aho rero tugenda tugana ku musozo, amakuru akomakomeye ariko aragenda tugeraho nuko Kenyatta wayoboye Kenya hagati ya 2013 na 2022 n'umwe mu bahuza bashyizweho n'imiryango irimo uw'Afrika y'Uburasirazuba East African Community n'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika SADC, kugira ngo ubu bafashe abanyekongo gukemura amakimbirane yatumye bamwe muri bo bafata intwaro. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro
ku rubuga rwabyo rwa X byanditse ko ibiganiro bya Perezida Paul Kagame na Kenyatta byibanze kuri gahunda zikomeje zigamije kugera ku mahoro arambye mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Kenyatta yakiriwe i Kigali nyuma y'iminsi mike Olusegun Obasanjo wahoze ayobora perezida wa Nigeria nawe agira uruzinduko mu Rwanda rwasize agiranye ibiganiro na perezida w'u Rwanda ndetse na Kisekedi muri Kongo. Obasanjo nawe rero mu bahuza bashyizweho na EAC ndetse na SADC. Kenyatta kandi yaje mu Rwanda mu gihe Idwa muri Qatar akomeje kubera ibiganiro bikomeje guhuza leta ya Kongo n'umutwe w'isasarambwe, bikaba ari ibintu bigaragara ko ibi biganiro bikenewe nyuma y'imyaka irenga 3 hari kuba indwano zikomeye hagati y'isasarambwe ndetse na FRDC. Bamwe mu badiplomate bari hafi ya biriya biganiro bamya ko biri kujya mu cyerekezo cyiza ku buryo hari icyizere cy'uko impande zombi zishobora gutanga gahenge. Amakuru kandi aravuga ko isasarambwe na Kinshasa bakomeje kotsa igitutu leta zunze ubumwe na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bashobore kugera ku bwumvikane. Ni Washington mu kwezi gushize hanashoboye kuba haba ibidasanzwe aho bafashije u Rwanda ndetse na leta y'intwaro rusange ya Kongo gusinya amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington DC mu rwego rwo kugira ngo ibibazo bikemuke kandi birangire mu mahoro. Kuri ubu ngubu hitezwe ko mu minsi ya vuba hakumvikana inkuru nziza, ibibazo bikarangira, amahoro akongera akagaruka mu bisagara ndetse no mu muyingamo itandukanye. Ni nuko dusoje amakuru yacu yaragezweho. Ufyonde sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye. Ngaha twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye zirebana na politike, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.